Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nazvao je predsedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika kukavicom zbog načina uklanjanja ploče sa imenom Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama, ali i slučaja ikona iz Luganska. Dodik se pokazao kao kukavica, nije on skinuo ploču, već je zamolio ćerku Radovana Karadžića da to uradi. Isto se pokazalo sa ikonom kazavši da je dobio od neke porodice, rekao je on za N1. Dodao je da se mora menjati svest ljudi, dodavši da nema loših naroda, ali ima loših pojedinaca. Komentarišući slučaj ikone, Incko je kazao da Interpol i Europol treba da izvrše istragu i utvrde kakvih prekršaja je bilo. Naglasio je da se kada se iznosi kulturno blago iz neke države moraju poštovati procedure i zakoni u uvozu i izvozu, te imati potrebne dozvole. Predsedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik je ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu prilikom njegove poslednje posete BiH poklonio ikonu iz Luganska, za koju Ukrajina tvrdi da je njeno vlasništvo i traži da joj se vrati. Lavrov je posle ukrajinske note BiH vratio ikonu Dodiku i ona je trenutno pohranjena u njegovom kabinetu.